اجرج باشور کردستان اما بر خو بدن باکور کردستان اما جوره بحثا گولا هزار بکن کو 20 کیلومتریان دکوه دوری پارزگاه خارپیتی. اجهر اف گول دبیجن کو تمنیوی 3 میلیون ساله و هندک جی دبیجن کو دوی دمده یعنی جی دوی سر دمده تمنیوی میلیونک ساله. اجهر اف گول هان جبری خوشگاهیاوی و مازنبوناوی و هنگایی در دوراوی هجمانه که زیده جگشتیارم بری خواه دیدنه کودنا برا چار چیایان دیا جبلیوه که جی که دنگ خوش فیچرامه به دنگ خوشی بسترانه هجیرو که خوش کریه و گش کریه ام جی فکر ده گولا هزار ناس بکن 20 کیلومتر لروشلت باشور پارزگاه خارپته انگو العزیزه گولا تکتونیک هزار گولا افدر لگور افسانه اک باوی حضرت ابراهیم آذر جبر کو رحا گلک گرم بویه بکسو کارین خورا هاوینان دهات لجیاین لدو دورن گوله چند مهان درباست کرن و پایزه دزورین رحای جبر ویه ناوی وی چیای بویه چیای هزار و ناوی گوله جی بویه گولا هزار انگو هزار گول لوکی وی افسانه چندین افسانه این دن جید زمان خلکی هرم دنه که لگور باوریاوان ناو گولیش وان افسانه هن یکی مایه ev gola hazare gola ke tektonike u li ser xeta faya rojhilate Anadolu edmeni emrê gola hazare ji çêbûna wê heta niha nêzîkî 3 milyon sal e bes çêbûna wê niha em dikarin bêjin di gowa ternerê de ev nêzîkî milyonek sal em dikarin bêjin افگولا کو عمری ویج ناوی مستره دنابرا چیاین ماستر چلمبیک هزار بابا و چیاین کوشکچی دا جه دگره و جبهره 1205 مترو بلندتره گولا هزار انگو هزار گول بدورهلا خویا 81 کیلومتر چارگوشه جی یک شنوندن هری خوش آگشتیاری و ورزشن هاوینی آوه لدو دورن گولا هزاره نزیکی 100 خالن مزن کامپتانینه یه به وی رنگی هنه که دورز هاوینی دا جتواهی باجارن باکور گشتیارتین لی بطلانا خوا در باستکن دار هزیرو کی غم روینو کی امش دیر که آتنه ای گورمه منه بوکه منه گده میه ام آتنه برا ام آتنه کیفه ev dimenan jî ji ciyê ku 120 kilometr dûrî Amedê li hezar golê dimenên Plaşkoyê ku ev der ji 12 kampên geştiyarî yên cuda cuda pêktin. کوچک مدادا ما گوشته خوی سورانی بو ما سیل چیکر شخوار او کبابه ما هبو فیکی بو هر تشتا بو مشخو چیکر خوار جمانا جبشه خود خو حیای واریا میل ور بو گاف کده میش خور مالی اساس ساعت متبدره دیکی زن خوشه گله کی yani başı varın fena ki valla خدانه Antalya İstanbul وريكي بواتي بام به ملتي ميفاندرا گشونش خوربل ورج تعبه آبه Baba xoya pakış be hava xoya henik bu otelin de standardın başta ubciyin kampe hazar gol bu alternatifin cur be cur hizmet edin geçtiyaran Ulgor ciyin geçtiyariye Rojavayın Türkiye ji hem neziki bajarın Bakur'ın hem ji jwan cihan gelek erzantırın.
ev 14 salı li vir kampa me heye. Em dixwazin mêvanê me ji Kurdistanê, ji Hewlêrê, ji Duhoqê, ji Silêmanê mêvanê me werin vir ali vir ji xwe Kurdistanê yani daha nêze em berhevdûne. Ew werin em ê daha kêfxweş bibin. Ez bawer dikim ew ê jî kêfxweş bibin yani. İnsanê me ku ji derve bên golê dikarin her peysiya li vir bicî bînin. Qesab heye li vir, em bêjin bîna firnê heye, loqanta heye ji binê xwarinê. Bu 4 sala vî işletmeyê me dewr girtiye. O hezar goliya me golkî pir xweş e. Golkî ji gelê Amedê ra pir xweş xizmetkî delal dike. Li gor zanyariyên xwediyê kampan salane zêdetirî milyonek geştyar seredana kamp otelên Gola Hezarê dikin ku beşek ji wan rojane tên û diçin, beşek ji wan jî demdirêj betana xwe li dev û dorên Hezarê derbas dikin. Ebdûselam Akîncî Rûdaw, Hezar Gol, Xarpêt.